Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak, Ah, ya. ini jual apa, Pak? Jualan es, Pak. Es apa nih? Es jahe, Pak, ini, Mas. Es jahe. Coba Pak lihat, Pak. Bikin, Pak. Kayak gimana tuh es jahe, Pak? Oh, ini esnya ya. Iya, es. Pakai es apa nih? Es kristal. Es kristal ya, Pak ya? Oke. Banyak banget ya, Pak. Es cuma 4. Oh, gitu. Nah, ini apa nih, Pak? Jahenya, Pak. Jahenya. Namanya apa? Minum apa nih, Pak? Es bir, Pak. Es bir? Iya. Oh. Oke. Satu porsi berapaan, Pak? 5.000-an, Pak. 5.000-an? Iya. Oke. Udah lama Pak jualan ini, Pak? Ah, udah lama, Pak. Berapa tahun? Ya, sebelum puasa udah berjualan. Punya sendiri nih, Pak? Punya orang, Pak. Punya orang? Iya. Oke. Jadi bahannya dari es jahe apa ya? Jahe kayak manis gula merah, Pak. Gula merah. Oh gitu. Oke. Wih, kayak bir kocok ya, bir ya. Bisa ya.